Dobro večer i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Video, znači ovo je sada video zapis, evo čitam sa ovih portala hrvatskih, ovako kažu: video zapis, krvave majice, maske i polomljena rampa, svi detalji makljaže, to jeste makljaža, ne znam šta je ovo, znači Torcide i Armade. Bože sačuvaj što ovi ljudi rade vezi fudbala za neke milionere što zarađuju hiljade, bukvalno tisuće, milione. Oni se biju zbog njih koji nemaju prebijene marke, niti kune, niti eura, niti dinara od njih, ali eto oni se biju, misle da su neke face, ali eto, mislim ovako politika sve radi svoje, ovako kažu portali. Zbog svega intervenisala i policija koja je izvijestila kako je više ljudi ozlijeđeno, ali i privedeno nakon ovog krvavog sukoba. Moja procjena je da je tu bilo oko 100 navijača, baš kao rulja u prekrivenim licima su se zaletili na naplatne, vidi se da je rampa polomljena, automobili su ostali prazni na jednoj strani, a oni su otišli. Vidjela sam na svoje oči dvoje ljudi kako leže na podu, pretpostavljam da su to radnici naplatnih, nisam vidjela drugu navijačku skupinu. Baš užasna scena, ispričala je neka čitateljica koja nam je poslala snimku navijački nereda na naplatnoj postaji vrata nadaleko Fužina. Evo vidite, 25.8.2024. godine Hrvatska, Armada Rijeka protiv Torcide iz Splita, borba, znači na šta je ovo, nemam pojma, u neko selo nešto probalo upadnu, nemam pojma šta je bilo. Ovako, naime došlo je do obračuna dviju momčadi, znači skupina Torcide Armade voći utakmice Hajduka Istre u Puli. Društvenim mrežama proširile se fotografije koje prikrivaju uznemirujuće scene ljudi sa krvavim majicama i fantomkama, bože sačuvaj, na glavama kako preskaču ogradu na autocesti i bježe. Zbog svega je intervenisala i policija koja je izvijestila kako je više ljudi ozlijeđeno, ali privedeno nakon ovoga krvavog sukoba na A6, voda ta, nemam pojma, magistralna. Podsjetimo, iz policijske uprave Primorsko-goranske izvijestili su da je danas oko 15 sati 30 minuta na čvoru vrata došlo do tučnjave u kojem je sudjelovalo više osoba. Prema dosadašnjim saznanjima u tučnjavi su sudjelovali pripadnici dvije navijačkih skupina, a u brzinu intervencija policije spriječen je daljnji sukob i nastavak veće materijalne štete. Dio sudionika je priveden te se nad njima provodi kriminalističko istraživanje, a ozlijeđenima u tučnjavi pružena je liječnička pomoć. Policija nastavlja sa utvrđivanjem svih relevantnih okolnosti činjenica te sudionika ovoga događaja, naveli su iz policije. Novi list, to jest njihov hrvatski portali, pišu da je riječ o sukoba navijača i to Armade i Torcide, dobro to sam ponovio već na početku, koja je putovala na gostovanje u Pulu gdje se Hajduk sastaje sa Istrom, a na putu je dočekala grupa iz Armade, to su vam navijači, znači poznati iz Rijeke, a Torcida, Hajduk, Split, to znate već, to su već Torcida, to su Spličani, znate već kako su Spličani temperamentni kada je njihov klub pitanje, znači bukvalno, znači prvo im je klub pa čača pa mater, znači kad im se rodi dijete odmah znači rodni list odmah ga u Hajduk tamo učlanjuju, tako da mislim stvarno ok, voliti klub, sve to navijati, ali brate mili kako po svijetu onako fino ljudi navijaju, navijači, mislim ima neka baklja se upale, leto ne smiju oni znači bacati to, praviti neke belaje velike, znači kako da na to kaže, ljudi smireno, fino pogledaju utakmicu, budu razočarani, neki budu sretni, padu, znači pozdrave se sa protivničke ekipa, isto tako navijači malo se koškaju, znate, ha hi vambo, znate, i onda odu svi svojim kućama, onako dolaze sa djecom, malo ono, kao što možemo svi vidjeti kako to kulturni cvijet radi, samo su Engleskoj to davno bili su znači sukobi krvavi, dok je neka ministrica, ili ne znam, kraljica ili ministrica, neka tamo premijerka tamo vlade u Velikoj Britaniji to naredila i više nikada nisu mogli umasuju zatvore, znači po 20-30 godina stavljala ako naprave neke belaje, više se to nije smjelo desiti, samo su pravili znači haose i ove tučnjave van zemlja, u zemlji nikako to nisu mogli, tako da eto šta ti je sređena zemlja, ovdje naš primitivni Balkan, isto tako ona stranica balkanski navijači su nešto forsiraju ne srpske tamo navijače, a tamo ove, ne znam, nemam ništa protiv Srba, ali brate moj dragi, nakon da u komentarima se kolju 200-300 komentara, mi smo posebni, mi smo lijepa naša država, vona, brate moj, njena država ti hljeba nije dala, bježe ljudi masovno odavde, ali eto nisam ja protiv bježanija, ali eto negdje je bolje, u nekoj zemlji je bolje, znači 500 puta nego ovdje na Balkanu, ali eto šta mi radimo, znači još ovo malo što je ostalo da se ubije, da se potlači, da se uništi, da se biju ljudi, evo vidite krvave scene, mislim stvarno osuđujem ovaj napad, osuđujem
sve navijačke nerede, eto tako da ne znam, neću nikoga štiti, ni Armadu, ni Torcida, Split, Hajduka, tamo isto neću Torcidu, stvar navijačku skupinu Hajduka isto da štiti, oni stvarno nisu normalni, oni prave, znači haose, to je nerede, to je već jasno, napašće me u komentarima, baš me briga, ja osuđujem takve napade, mislim ja sam protiv svakog huliganstva, mnogo slabo to sprječava, u kojoj da i nije briga, ali eto ipak se radilo o materijalnoj šteti, nečijoj imovini, neko selo šta su upadali, nemam pojma, napišite mi komentarima, mislim stvarno osuđujem ovaj napad, ovo se ne smije dešavati, opominjao sam 2, 3, 4 puta, evo 5. put upozoravam, opominjem, ali ljudi ipak ne žele da slušaju, rade posao, znači nije i briga za moje riječi, misle šta će ova budala, ovaj kreten, šta on zna, on ovdje snima nešto palamud, ja stvarno želim da prenesem poruku mira, da se ne bijemo, da se ne tučemo, ovo malo jeda što je ostalo na Balkanu, a sve ovo normalno što se odselilo se sa razlogom zbog ovoga ludila na Balkanu, a to jest ovi navijački neredi i tako dalje, sad tako poznati su isto ovi ultrazimski Mostarevi, gledao sam ovih dana, nisam pravio video i sad tako napadaju tamo negdje po nekim naseljima, neko zvano opine, tako napadaju, nemam pojma, djecu, ne znam, nešto srpska tamo sela naselja, nešto isto, bože sačuva, stvarno ne znam, osuđujem takve navijačke grupe, to treba fino u zatvor, fino sud ga, novčano ga kazniti obiteljom i tako dalje, nikada mu što je na pamet ne bi to padalo, jer nastradat će nevini ljudi, djeca, mislim, ovo je stvarno nesigurna zona, ne znaš ti kad ćete nekog pogoditi ili prebiti, hoćeš ostati mrtav ili živ ili krvav ili nema pojma, tako da osuđujem ove napade i ne želim ovo više da se dešava, ja se barem nadam da će se ove moje riječi uslišiti, ako ne jebi ga šta ću, eto to je bilo to za ovaj video, lajkujte, šerujte ovaj video da vidi što više ljudi i subscribe-šte se na moj kanal da nešto pročitate pametno, iako ja malo zamuckujem, ali nema veze, učim na čitanju, ali eto naučite nešto pametno, ovo mislim stvarno ste zastrašujuće, ne znam, hoću li prikazivati ta video zapise što snima niti ozlijeđeni ljudi, ja mislim da neće jer će mi YouTube ukinuti, tako da je to bilo to, želim vam sve najbolje, čuvajte se ova gluha vremena, ovo je stvarno jezivo što je postalo danas i jednostavno čuvajte svoju djecu i zdravlje, nemojte se sekirati zbog nekih glupih utakmica, navijajte normalno, a mi se čujemo u narednim klipovima, do tada lijep vam pozdrav svima i čao.